Ćao ljudi, kako ste? Evo, danas mi je slobodan dan. Trebala sam ići na izlet u jedan nacionalni park i u 6 jutro provom oblaka. Mene treba taksi pokupiti u 7. Rekao, otkaži izlet, totalni znak da trebaš ostati opet u hotelu i snimat vide. Tako da, evo. Dakle, iznimno sam inspirirana sa ovom temom danas. Što kad vam netko ide na živce? I baš me jako zanima kako ćete vi reagirati na ovaj video, kako će vaš ego reagirati na ovaj video. Baš mi pišete svoje reakcije, bile negativne, pozitivne, da li ste osjetili neki otpor kad sam pričala o ovome. A i točno ću vidjeti po dislajkovima. Smijem se zato što znam da će vam izreagirati ego 100%, osim ako već niste upoznati sa ovom temom. Dakle, ljudi moji, da odmah ja pređem na stvar. Kada vas netko živcira, to zapravo vas živcira vaša osobina koju vi imate u sebi, a koju ili ne želite priznati da imate, koju skrivate ili koju niste svjesni da imate, ali ta osobina zapravo u vama i ona vam ide na živce. Zato što su svi ljudi oko nas, svi ljudi kojima dolazimo u srcu naša ogledala. Ok, oni su svi refleksije nas. Znači, kad vam je neko fenomenalan, kad vam je neko predivan, vi vidite tu osobinu u njima zato što je ta osobina u vama. Kada vam neko ide na živce, to je zato što tu osobinu ti ljudi imaju isto kao i vi. Znači, oni imaju, ali i vi ju imate u sebi. Naprimjer, da neće ista osoba svakom ići na živce, zato što netko drugi je možda tu sasvim ok sa tom osobinom ili tu osobinu koja je vama osobno iritantna, oni su jednostavno to zagrlili. To vam se također zove sjena. Kad nešto što imate u sebi ne želite pustiti vani, to je vaša sjena. I tek kad vi zagrlite tu svoju sjenu, tek tad će vaše pozitivne osobine moći zasjeti, ok? Zato što ljudi mi zapravo u sebi imamo sve osobine. I samo je stvar onih koje smo prihvatili, one koje nismo, koje smo svijestili i koje nismo. I zato kad vam dođu u život ljudi kojima idu na živce, znači zahvalite im, zato što ako ste spremni raditi na sebi, te osobe su idealne da vam osvijeste točno one stvari na kojima trebate raditi. Točno one stvari koje ste potisnuli duboko u sebi i ne želite sami sebi priznati da ih imate. To mogu biti sitne stvari, to mogu biti velike stvari. Sad, primjer iz mog života. Ja vam ide na živce kad stalno ovako kosu povlačim. Meni malo ide na živce, moram si staviti u red. Uglavnom, sad, primjer iz mog života. To je jedna cura koja jako puno priča. Jedna kolegica s posla. I sad ja sam bila upoznala jednu gošću hotela koja je fenomenalna. Njemica koja živi na Majorci, radi kao life coach, psihologije, totalno smo se skompale, pričale smo satima, ali sam ja tu bila na poslu. Tako da sam rekla, gle, sad moram ići opet raditi, ajmo se mi naći sutradan na kavi i raspričat ćemo se full dugo. Rekao, može, onak 5-satna kava. I dođe taj dan sutra, rekao smo nakon doručka ćemo se naći u 9 sati. I sad sretnem ja ovu dotičnu, koja mi inače malo tad išla na živce, sad ide puno više. Radim na tome. Reći ću vam kako radim na tome. I sad mi na doručku i ta dotična, zvaćemo moju dotična, se raspriča. I ja njoj kažem, ali ja te sad idem na kavu sa Njemicom, tako da, da. I nastavio ona pričati. I pričali ga, prođe 9 sati, dolazi Njemica, ja mahnem Njemici i dižem se, dotična nastavlja pričat. Onako ozbiljno i onako ok, s pristojnosti sluša, zato što mi priča o nečem jako osobnom. I sjednem, pa kaže Njemici znak kao pričekam, ali ona kaže nema problema, kužim, vidim situaciju. Ova se raspričala sljedećih 20 minuta, znači vidimo, ja sam 20 minuta
stvarno se trudila, slušala sam ju, davala sam joj savjete, ali sam govorila, ja sad moram ići. Ona je rekla, da, evo još samo ovo. I nije prestala pričati. Ja rekla, Isuse Bože, kako mi. Znači, nevjerojatno je. I mislim si, ok, ali čime je nešto izživciralo kod nje, znači da je to moje ogledalo. Zašto je ona moje ogledalo? Pa ja nisam takva. Da pričam toliko da nekom ne dopustim da ode. Ljudi moji, nađem se sad s Njemicom na kavi. Pričamo mi 3 sata i sad ja moram ići na sat bubnjanja, ona se mora ići naći sa svojim roditeljima, ja isto također moram, obje moramo ići na WC. Ali ja, čekaj samo da ti još ovo ispričam, daj samo da ti još ovo ispričam. I tako sam je zavlačila 30 minuta iz sebe, jer sam zakasnila na sat bubnjanja i nju, jer je poslije zakasnila, a obje smo imali totalnu silu na WC, ali sam ja toliko zavlačila to pričanje, znači ljudi moji, izreflektirala sam ovu dotičnu u sljedećih sat vremena. Ok, prvi primjer. Drugi primjer je bio upravo jučer. Bili smo na ručku, opet ta dotična, jako mi nešto smeta kod nje. I sad ja znam točno tehniku koju ja trebam napraviti. Ali, i reći ću vam kasnije koja je to tehnika, ali ju ne radim jer mislim već sam dovoljno osvijestila sve to. Ja ću sebi u glavi nabrojati šta mi ide kod nje na živce i to ću osvijestiti kod sebe. Ali neke stvari jednostavno nisam vidjela. Ok, reći ću vam sad tehniku pa ću vam reći primjer. Znači, kad neko ide na živce, napišite dotična, znači osoba XY mi ide na živce jer je ovakva, jer je onakva, na primjer, jer je arogantna, jer buvam bez veze jer je umišljena, jer je u svom svijetu, jer laže, na primjer. I onda, znači kad napišete sve što vam ide na živce kod te osobe, lijepo prekrižite ime dotičnog ili dotične i napišite ja. Sad, ja i morate malo promijeniti, lažem. Ja, znači sve stavite u prvo lice. Sad, tu će se nekima probuditi ego. Ali ljudi moji, stvarno je tako. Toliko puta mi se dogodilo da je to tako. I uvijek sad, kad sam otkrila ovu tehniku ogledala, svaki put kad me neko živcira, napišem zašto me živcira, prebacim to u prvo lice i skužim, ajme stvarno. Kod ove dotične sam već to napravila prije par mjeseci, osvijestila sam i ajme meni, znači bila sam zahvalna do neba što sam osvijestila te neke svoje sjene, ajmo to tako nazvat, koje sam zagrlila. Sad sam sasvim ok s tim, nas dvije smo se u međuvremenu postale super, zato što sam ja, znači, prestala mi ići na živce, otpustila sam te stvari koje su mi išle na živce jer sam ih prihvatila kod sebe. Ali opet se sad to počelo nagomilavati u zadnje vrijeme. I sad mi na ručku tom jučer, ja ne želim, moj ego valjda odbio pisati sve te stvari koje mi opet idu na živce kod nje. I sad svi počnu pričati na ručku kako im svima ta cura ide na živce, dotična, jel? Ja onak, vidiš, možda mi nije ogledalo, možda stvarno jednostavno je ona generalno iritantna osoba, užas. Užasno sam spomenula tako nešto. I sad, svi pričaju šta mi ide na živce, ja onako imam glavom koja me da stvarno, tako i meni bilo neki dan i svi pogledaju, čekaju da ja sad kažem šta je bilo neki dan. A ja ne želim reći zato što pokušavam se povoditi sa onim anything you say, ask yourself before you say it, is it kind, is it true, is it necessary. Znači prije nego što bilo šta kažete, vidite da li je istina, da li je potrebno to uopće reći i da li je potrebna ta informacija i da li je kind, kao da li je ljubazno uopće, da li je dobronamjerno. Znači, i sad okljevala sam da kažem, oni meni ajde reci, ajde baš ću im reći da vidim koja će biti reakcija njima na to. I ja njima kažem sve što se dogodilo i što me živciralo kod nje i oni meni kažu, Ana, a ti to sve radiš isto. I onak, wow, znači cura mi je stvarno gledala. Odmah nakon toga, evo sad malo prije sam išla pisat, dotična mi ide na živce jer. Sve što sam napisala, razloge zašto, opet sam stavila prvo lice i pogledam, ajme stvarno. Ja stvarno to radim, ja stvarno znam biti takva ili bila sam uvjerena da me ona podsjeća na prošlu ja, ali zapravo postoje još te neke stvari koje nisam riješila na sebi. Tako da, to mi je predivan prvi korak kako osvijestiti
te stvari i čim njih osvijestite, vi ćete lakše poraditi na njima. Sad, ego vam će se pojaviti, naravno. Ali ako ste voljni raditi na tome, vidjet ćete u sljedećih par dana, skužit ćete kad radite te neke stvari, osvijestit ćete ih i automatski ćete ih i prestati raditi čim ih osvijestite. Odlična stvar za rad na sebi. Znači, kad vam neko ide na živce, to je odlična prilika da postanete bolja verzija sebe. A sad, drugi korak, ako vam se ovaj korak ne sviđa, što napraviti kad neko ide na živce, kad vas neko ljuti, pišite, moja popularna, svima govorimo o tim pisma ljutnje. Znači, započnite pismo, ideš mi na živce jer, ili ljuta sam na tebe jer, i napišete cijelu listu. Kad to lijepo sve ispišete, zapalite to pismo, pazite kako ga palite, nemojte zapaliti kuću u nešto. Ja uglavnom stavim u vazu, keramičku, veliku, stavim unutra pismo i zapalim ga vani na balkonu, no nije vani, ali pazite da se nešto dogodi, da ne bi se bilo da sam kriva za neke požare. Odlična isto metoda, čim vam imate tu neku potistu ljutnju, odlično samo izbacite na papir i zapalite. Sad, ako ste spremni ići korak dalje, napišite pismo i sebi, jer vi zapravo, pošto su vama svi ogledala, pišemo sve to sebi. Još sad jedan drugi primjer koji je meni bio odličan sa tim pislima. Ja sam na početku svog rada na sebi išla pisati pismo svojim roditeljima, zato što ipak puno je tu, koliko god mi njih volimo, koliko god su oni predivni, puno je tu godina nagomilavanog bijesa, ljutnje, stvari koje su nam zabranili da radimo i to smo mi sve duboko potisnuli u sebi. I onda je odlična stvar da u pismima ljutnje lijepo to sve ispišete, osvijestite, odmah će vam se poboljšati odnos s njima. Prvo kad sam pisala pismo tati, ja nisam nekih 2 mjeseca pričala s njim, zato što jednostavno se to bilo nagomilano u meni. Znači kad napišete pisma, ako još uvijek osjetite ljutnju, opet napišete pismo. I sada jedno od tih pisama, znači pisala sam neke ogromne stvari iz djetinjstva, a pisala sam i neke, znači pišete sve, uopće nemojte razmišljati, samo pustite neka ruka ide, nemojte uopće gledati što pišete, kad je pismo gotovo, zapalite i doviđenja. I sad je zanimljivo što sam ja bila napisala, u jednom trenu napisala sam, ljuta sam na tebe jer mi nisi dao da igram PlayStation. Kad sam ja to napisala, ljudi moji, i kad sam ja shvatila da sam ja ljuta na svog tadašnjeg dečka, jer on igra PlayStation i onak, ajme pa da, znači vi možete osvijestiti neke stvari o sebi. To su sve ogledala. Znači moj tata meni nije dao da igram PlayStation i ja sam sad ljuta na njega jer on igra PlayStation, ali zapravo duboko u dubini sam ja ljuta na svog tatu zato što on meni to nije dao i ja sam sad ljuta kad vidim da bilo tko ima mogućnost to igrati. I postoji još jedan dublji razlog, s time što moj tata meni to branio, on je htio zapravo da ja više vremena za učenje, jer kad bi igrala PlayStation, bila sam opcijenta sa Tekkenom, sa Crash Bandicootom, ne bi stigla, znači uopće mi nisu htjeli kupiti PlayStation, ne bi stigla učit, ako da nisam učila, ne bi imala petice, nema petice, ne bi išla na faks koji želim, ili koji on želi. To je jedna posebno druga tema koju ću pričati o roditeljima, stvarima koje oni nama nameću, čisto zbog toga što nas vole i misle da znaju što je najbolje za nas, ali mi sami znamo što je najbolje za nas. Potpuno druga tema za drugi video. Uglavnom, sad da ne duljim, to je sve vodilo do toga, ako neću ići na taj faks, zapravo neću uspjeti u životu. I ja kad bi gledala tog svog dečka kad igra PlayStation, meni bi sam bilo, ajme meni koji je on sad propalitet, igra po cijele dane PlayStation, gubi vrijeme, ne uči, neće uspjeti u životu. Koje je to duboko uvjerenje koje sam ja dobila od svog roditelja i koje sad prenosim dalje. Odlična stvar, tako da eto. Ili ljudi napišite listu, sve što vam ide kod nekog na živce, prebacite to u prvo lice, ako ste spremni, ako imate dovoljno ok odnos sa egom da možete to raditi, osvijestit ćete stvari, osvijestit ćete sve svoje mane, koje su zapravo sve vaše vrline, zagrlit ćete svoju sjenu, ili ako vam se ego previše buni o tome, onda pišete pisma ljutnje. Također je dobro napisati, znači pismo ljutnje drugima, pismo ljutnje onda sebi, vi iznadet ćete šta će izaći iz vas i napišete nakon toga što to zapalite, napišete pismo oprosta isto. Nevjerojatne stvari koje su meni pomogle, evo ja jedva čekam
da ova cura sad dotična dođe, da ju zagrlim jer mi je toliko pomoglo u svemu i zapravo uopće nije ona iritantna, to su te osobine koje moram riješiti sebi. Ok, recite mi kako vam je išlo, kako vam je ovo pomoglo, da li su vam primjeru pomogli. Baš me jako zanima i recite mi da li vam se ego pobudio u ovom videu. Ful me zanima. Ok, ljudi, idem ja manifestirati malo sunca.